Life nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Aya makuru aturuka mu Rusiya avuga ko uyu mugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Vladimir Putin, Alexei Navalny, yaguye muri gereza nyuma yo kugwa banje umutwe. Yarafungiye muri imwe muri gereza zikomeye zo mu Burusiya ahitwa Siberia. Kuri uyu wa gatanu ubwo yaravuye mu rugendo ruto rw'amaguru yinjiye muri gereza aho yarasanzwe afungirwa, yumva atameze neza, agira isereri aragwa ahita apfa. Yapfuye afite imyaka 47 y'amavuko, akaba yari yarakatiwe gufunga imyaka 19. Alexei Navalny yigeze gusimbuka urupfu ubwo yarogwaga ahawe uburozi bita Novichok. Mu minsi ishize yaraherutse kugaragara kuri video yari yateguwe n'urukiko ngo agire icyo arubwira. Itangazamakuru ryo mu Burusiya rivuga ko yagaragaraga nk'umuntu umeze neza udafite ikibazo gikomeye. Urupfu rwe rwababaje benshi mu Burayi kuko hari n'abatatinye kuvuga ko yishwe n'ubutegetsi bwa Putin. Ababivuze mbere y'abandi nabo mu bihugu bya Latvia ndetse n'Ubufaransa bwavuze ko Alexei Navalny wamenyekanye cyane mu kutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Vladimir Putin yazize kutemera gukorana n'igitugu cya Putin. Ikigo cy'itangazamakuru cy'Uburusiya TASS kivuga ko mu minsi yabanjirije urupfu rwe nta kintu kigeze cyumvikana cyuko Alexei Navalny yaba arwaye cyangwa afite undi muze uwo ari wo wose. Perezida Vladimir Putin yamenyeshejwe iby'uru rupfu rwa Navalny ariko ntaragira icyo abitangazaho.